Uniform Civil Code jong se non parliament law non attain as of now. Law introduce amat pass that Raya Sabha long Lok Sabha long India President SMC pijat pulote nan lok kai fengi ke. Post bill on UCC is introduced in the coming monsoon session of the parliament and get it passed, then it is going to have a negative impact on the social practices, customary law, divorce, marriage, lapen, long lea putak, lena putak tada, negative effect of 1935 was not applicable, nang apply on it in the context of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimmasaw district. Lasin not a bill bang ciparai dia lo pustame Karbi Anglong la pen silsa bang ke nang apply un dia nanji pat di man senil tum di man tung kini di Mahasaw long dak organization tu Karbi Cultural Society, Karbi Lamet Ame, Dimasa Haito Hoba, Dimasa Students Union Association, Karbi Students Association the Dupik. Latung hada nelitum tuning rilo step and sikeme through pinya media pe salang itu tuning rilo. Otherwise, ilituma social practice, ituma customary law, ilitum kacipangria putak, kacipki kacika putak, longle kaceraya putak, effective. Athenon ke Uniform Civil Code manipulate. Isivet a set of rules itu po. Punjab asal pan ka apply a rules itu makana apply po. Bihar long ka apply all India 6 itu alam nang klak le poda. 6 itu alam nang klak le. Lase halo tuma rules a civil code se itu manang apply po pulote dake itu ke kursene mawret po. Senem po mata awret po. Di masa terus organization atau neli tu pillu ya lah uniform civil code apa tak bangke cedan rakyat je kan cedan naik lah lalu isi bangke sor ke state kilong tang lu ada ke 6 itu dulu kongres sang mata oppose nang kok nang mata ate Meghalaya state bangke hala bang sok constitutional provision beda affect ownership of land of the tribal people also mane dam jam constitutional long ke atanta draft proposal place lang mati sita for example hai ong dung ke tum tu latuma culture ka prek latuma la west ka prek latuma food habit ka prek apot si effect de pusi 1951 an incanta abandon de non bangke la bangke aku ke implement pola so 1949 an incan se Article 44 ke Constituent Assembly atum constitutional long ke incorporate pulote la ke chini nang po Congress pirga de non BJP atum ke Congress to mai lu atumanda effect fo Manipur long na la huri side ko mate hala so atumanda effect pola ke atela tumta Manipur long ta la tribal 1G ateng la tum protection long lo la tum customary law ka protect ya kan in spite of this also Mizoram Chief Minister can not oppose mati. Social and religious practices. Social and religious practices. Lapen customary law and procedure. Ownership and transfer of land. Lain. Ilito majutang jubat. Non bisalam non